No, večeras smo se okupili ovdje kako bi predstavili novi strip album u produkciji udruge Hrvatski autorski strip, čiju čast imam biti urednikom, moje ime je Saša Paprić, a večerašnja zvijezda je moj uvaženi prijatelj i kolega Matija Pisačić, koji je autor ovog strip albuma. Dakle, prvo ćemo malo okvirno o samom autoru, pa ćemo onda preći na djelo. Naime, kako si ti odlučio prikazati sebe na klapni albuma, kaže, rođen si 1975. u Zagrebu, pa si onda maturirao na Špud 1994. Studirao filozofiju i religijsku kulturu na Zagrebačkom FFDI-u, član biblioteke Pauk i HSSU-a, tajnika SIFE Hrvatska i umjetnički ravnatelj umjetničke organizacije ARABA. To je zaista mnogo važnih zadataka koji si se prihvatio. Da, htio sam da počne suhoparno jako, pa to je bio taj pristup sa nekim kraticama koji su apsolutno nejasne. Šta je to FFDI, šta je to HSSU? Ne, stvari. Zapravo može najprepoznati. Iako sad u zadnje vrijeme HSSU je baš onako meta, tvoje ime se objavljuje na onom popisu, mi ti plaćamo. Plaćaš li ti poreze? Možda ti sam sebi isto plaćaš. Ne, apsolutno, ja plaćam poreze, ovo je kao mirovinsko i zdravstveno koji pokriva država, ali to je kao nekvalificirani radnik, tako ćemo imati minimalnu mirovinu koja je stvarno nedostatna za život. Tako da, mi plaćamo poreze, samostalno imamo. Eto, sad kad smo to razjasnili, s tim se baviš od početka 90-ih, kada počneš crtati za Modru lastu. Pa, u stvari čak i prije toga, prvi strip mi je objavljen u fanzinu ND. Onda smo poslije toga pokrenuli neki svoj fanzin koji se zove Varieté Radikale, a za Modru lastu sam počeo raditi 99. Aha, pardon. Ali to je zapravo širi problem izvan fanzinskih okvira, zapravo cijela tvoja generacija se zapravo naziva fanzinskom generacijom, zato što se u stvari u to vrijeme raspalo tržište bivše države, ali praktički još se nije oporadilo. Da, osnovno, bilo je praktički nemoguće objaviti neki strip u profesionalnim uvjetima, pa smo mi radili fanzine, zapravo smo, evo ja osobno sam kupio fotokopirku i fotokopirali smo te primjerke Varieté i prodavali po nekakvim koncertima, baš bez fiskalnog računa prodavali smo na štandu. Znači, krali ste državu. Pošto ovdje ima i mlađe ekipe, možda bi njima bilo zanimljivo kad bi neko recimo htio pokrenuti nekakav svoj fanzin ili časopis, kakav bi savjet dao? Ne znam, sad si me iznenadio s ovim pitanjem. Mislim da bi čak možda bilo smislenije na neki način raditi nekakav časopis koji se fokusira možda na internet sam. Da uopće ne rade tu neku tiskanu varijantu izdanja, ali opet, mislim, to je dvosjetni mat. Sad se upravo sjetio da će u Osijeku se pojaviti fanzin koji se zove Sufiks. Dakle, zapravo mijenjam ideju. Mislim da je jako dobro odštampati ovoga. To, mislim, ja sam koristio fotokopirku, pošto je to bilo najjeftiniji način otisnuti strip na nekakvom opipljivom obliku, ali u današnje vrijeme je tisak toliko pojeftinije digitalno tisak da se čak, ja mislim da se nadam da će izaći tisak, tako će izgledati, pretpostavljam, profesionalnije. Iako nastavit ćemo zadržati taj nekakav fanzinski štik, ali značajno uštediti na osobnim financijama. To više kao u smislu dizajna, da će izgledati kao sve na grublje. Pa to zato ne mogu garantirati, to radi mlađa ekipa koja ima zaista odrešene ruke, dakle, Ali u svakom slučaju to je poligon za eksperimente, mislim da fanzin stvarno onako je savršen poligon za eksperimentiranje i za nekakvu, subverzivnu aktivnost, pogotovo kad ne ovisite o nekakvim, dotacijama gradskim državnim, iako ni to ne trebala biti nekakva brana od takvih djelatnosti. A kad smo već kod fanzina, u Hrvatskoj sada znamo egzistira par niz časopisa i fanzina, neke od njih izdaješ ti, neke izdajem ja, ali upravo jedan fanzin, možemo ga navesti, to je se OPO,
kao i istoimeni festival koji se svake godine u rujnu održava u Americi, je zapravo doveo do ovog strip albuma. Možeš li nam uvodno reći prvo o Hozinu? Ok, ja čak i ne bih zvao fanzinom, zato što po meni fanzin u stvari rade ljudi koji su postavili nekog medija, ne znam, glazbe ili stripa, ali ovo su manje više, zapravo većina profesionalci, evo, ili neki studenti Velikovne akademije, i sam dizajn i sam tisak, pristup i tiraža je praktički na razini profesionalnog stripa, evo sad sam štampao 300 primjeraka. I ima ISSN, da, ali ta odrednica ZIN. Pa ja zapravo ZIN, meni je to skraćenica za magazin, tako da ja to ne zovem fanzin. Ja stalno insistiram da je to magazin, zato što mislim u današnjim okolnostima u Hrvatskoj ovo zadovoljava apsolutno sve uvjeti za strip magazin, osim što možda nije distribuiran toliko široko, ne znam, u knjižarama. Ima nekoliko specijaliziranih knjižara koji to prodaju i prodaje se često na festivalima. Ali da, to je zapravo, da, mene je Marko Dješko u stvari pozvao da sudjelujem u radu na tom magazinu, zato što je on, u stvari, kako se sjećam, taj sam festival koji se zbiva svake godine u Medici u Zagrebu, je dobio neka sredstva za tiskanje kataloga i on se sjetio da bi bilo zapravo puno pametnije umjesto kataloga otisnuti nešto što bi bilo kao neki časopis i magazin, tako da prvi broj bio je dosta tanjen u obliku i manji format, bio što nismo imali dovoljno sredstava za nekakav kao, ne znam, ozbiljni magazin. Pozvao je mene i Kralj Jager da oformimo uredništvo koje bi raspisivalo svake godine neki natječaj za izradu stripa. Znači svaki taj broj je tematski, konceptualno osmišljen i svaki broj raspisuje natječaj za strip na određenu temu. Tako da recimo prvi broj je bio na temu antifašizma i mislim da je neka subverzivna djela, ne znam da. Drugi broj je bio, šta je, drugi broj su bile legende, slavenske legende, da, i mitologija. Treći broj je bio ljubavni trokut, što je bio možda najškakljiviji, možda tematski broj. Koji je rasprodan. Istina, da, treći broj je rasprodan i dobili smo nagradu na Međunarodnom festivalu u Šibeniku, Suprotno za najbolji strip magazin. I karakteristično za taj broj je da je više autorica bilo nego autora i bilo je više stranica baš ženskog stripa unutra, što se zapravo ponovilo u 6. broju koji je bio posvećen mangama. 6. broj ovdje to je horror manga, to je isto više autorica nego autora. To što je po meni, ako ja znam, to je zapravo drugi put u povijesti ovih prostora da je izašao neki strip magazin koji je objavio više stripova autorica nego autora. Ja ne znam za takav primjer. U strip magazinu nisam da. Mislim da smo se mi poigrali, ovdje stvarno je format kao japanska, koja manga čita se sa desna na lijevo, znači i otisnut je kao čini se na japanskom. Na japanskom. Na japanskom nije, ali imamo englesko izdanje. Mislim, ali ovo je nešto vjetno. Ovo je fakat je na japanskom, to se Martin Dješko koji je organizirao broj, utrudio se da stvarno to piše. Ja mislim da piše horror manga, ali nisam siguran. Mislim, vjerojatno sam mogao provjeriti sa mobitelom, sa onim nekom translatorom. Nisam siguran, jedino je koji kuva. Možemo sad i u Japanca probiti na njihovu tržištu. A to je gotovo ne. Da li bilo kakvih, da li ste kontaktirali, ne znam, japansku ambasadu možda, evo mi smo izdali. Da, sad si me uhvatio, ja sam imao taj plan. Mi smo u stvari imali natječaj povezan sa nekakvim natječajem općenito za međunarodni natječaj mange, ali kad smo mi probili taj natječaj, mi smo uspjeli skupiti dovoljno broj stripova u tom vremenu, jednostavno smo zakasnili na taj međunarodni natječaj. Ideja je bila da ja kontaktiram ambasadu u Zagrebu i da nešto probamo govoriti. Što zapravo i dalje možda donekle postoji, ali jednostavno, ne znam, nismo na kraju stigli, nažalost. Mislim, ne mora biti da je propuštena prilika i dalje se može nešto oko toga poduzeti, vidjet ćemo. No, vratimo se na Hozin broj 4, koji je izašao na temu svemirske opere. Da. I ti si uradio naslovnu ovitak cijeli i sad među vama skloni SF-u će prepoznati kosmografiju iz jednog talijanskog filma. Da, to je talijanski SF. Kod nas su ga preveli svemirski vampiri. U originalu je nešto teror djelo spacije. Od redatelja Marija Bave. Ja sam u stvari iskoristio dizajn ovih nekih likova. Mislim, to su ti neki kožnati kostimi koji dijeli nekako fetišistički, možda
sad nalaze, ne znam, crni kostim, ali to je zapravo jedan možda najveći segment koji sam citirao. To je film koji je donekle utjecao na Ridley Scotta kad je radio Alien. To mi je bilo zgodno citirati, ali čak i neki elementi same scenarija podsjećaju na taj film tipa opsjednuti, neki antagonisti su opsjednuti sa nekim zlim duhovima, kao što je u tom isto originalnom filmu. Ja sam se igrao s time da su to Slovenci koji su odredni, nalaze se na mjestu. Mislim, neću reći da su Slovenci negativci u filmu, ali tu stripu, ali su i oni Slovenci koji odlaju su se našli kao prijemčivi za opsjedanje tih demona i oni se nađu na mjestu i tamo. Zapravo, koristiš ovaj niz pop-kulturnih elemenata tijekom, zapravo, recimo ovako, nastaje ta prva uvodna epizoda, da, ono što će se kasnije pretvoriti u psihotičnu mjesečevu sonatu, ona je obavljena u zimu broj 4, to je otprilike bilo 40-ak stranica, ako se ne varam. Mislim da je 29 stranica crno-bijeli, da, ja sam zapravo to je bilo to je bio strip koji je bio kao zaključen. Ja sam možda imao neki ideju da bi ga nastavio kasnije, ali to nije bilo ništa definirano i onda me u stvari Saša nagovorio da bi ja mogao aplicirati sa tim stripom na ministarstvo, na natječaj Ministarstva kulture za poticanje književnosti i za to sam trebao u stvari predočiti tih 30-ak tabli koje sam već prije nacrtao i napisati sinopsis za ostatak priče, pošto je ideja bila da napravimo ovaj dugometražni. Zapravo, samo kada pričamo o filmu, dugačak strip album. I ja sam to stvarno... Cijelovečerni strip album, da. Ja sam to napisao i kad sam poslao Saši sinopsis, on je... Zapravo, to je kao bio toliko apsurdan sinopsis da se činilo koji će smisla to davati u ministarstvu, to nema šanse da će proći. Čak sam mislio, pa koji smisla, zašto bi ja to probao? Ali na neki način je bila nekakva slamka spasa Dubravko Mataković sa svojim strip albumom kojeg još nije napravio. On ga, ja ne znam koliko, prije 10 godina aplicirao. 2018. Koji se zvao Zgode i nezgode Ante Pavlović, tako nešto. Uglavnom nešto potpuno ono... Kako? To prolazi. Uglavnom to je prošlo, da. Već prolazi. Sad, ja sam sjećam Hasan medijima... Begović bio u ministarstvu. To morate znati. Što? Hasan Begović je onda bio u ministarstvu. Da. Što je ciljano? Da, mislim, ali bilo je jasno da se radi o parodiji, tako da, mislim, Hasan Begović je možda to sve krivo shvatio, ali zapravo sad sam shvatio da postoji jedna poveznica ovoga, ja se sjećam da je Pero Pesić bio zgrožen nad time što je to prošlo na ministarstvu i da je napisao neki tekst kao apsurd šta sad sve prolazi, da mu objasni, ne, Pero, to nije to što ti misliš. Da, mislim, Ante Pavlović u tom stripu glumi David Hasselhoff. A to je ne... Ali čak ne David Hasselhoff, već Mitch Buchanan. Iz Baywatcha, ako se možda sjećate na serije, on je zapravo lik, znači ne glumac David Hasselhoff, već lik Mitch Buchanan glumi zapravo Antu Pavlovića u tom stripu kojeg se Znači si vidio neke table, ja nisam ništa. Pa, Dubravko je to objavljivao neko vremena, i bili su dosta kompleksne, ali ne znamo, možda neko iz Vinkovaca zna više. Svaki put kad ga vidim pita, kaže, planiram završiti, mislim sam završiti na 100, sad već vidim da jedno 300 stranica će imati, a već je na, ne znam, 150. Tako, mislim, problem s tim stripom što on stalno gradi neke rukavce iz kojih na kraju razvlači radi, znači nije se da on dodaje tih stranica na kraj stripa, nego on stalno nalazi nekakve, ne znam, tu digresiju. Ja sam čak Zimlić i ja trebao biti izdavači, baš smo tako... Vi ste pisali recenziju. Ali da poslužimo se Zimnim riječima, koji je svojedobno nazavršio jednom kad sam ga pitao o tome, izgovorio nek crta, pošto on znao ono epizoda, kao to nek crta. Tako da ostavit ćemo Dubravka neki. Uglavnom to je bilo ono kao neki znak slamka spasa, kao Dubravka, iako je to Dubravka. To je sasvim druga kategorija, ali i tako smo ostali, ja sam ostao jako ugodno iznenađen da sam dobio na kraju. Ja sam zaista potrudio napisati kao to obrazloženje što bolje, mislim, zato što sama radnja se vrti oko tog Opatica Marija, Opatijac u smislu žitelj Opatije, kojeg u jednom trenutku zbog zamjene identiteta otmuti
demonski vanzemaljci Da. koji su zapravo Slovenci dijelom, a usred sasvim jednog nesporazuma, pošto taj Mario, jel da, on dolazi kod svoje bake ona je zapravo Slovenka i u jednom trenutku odluči taj veš razasuti na balkonu, no kako to smatra da se ipak radi o ženskom poslu, on se odluči maskirati u svoju baku, koja je Slovenka, i koja je odlola, po koju zapravo ti demoni spojeni sa Slovencima dolaze, ali osnovni motiv za izradu te situacije nesporazuma zapravo dolazi od tvog jednog prijatelja. Da, zapravo preciznija situacija da je on živio sa bakom u svom stanu i baka je stavljala veš na balkon i prala prozore i kad je baka otišla kod roditelja njegovih živjeti onda se on suočio s nekim sramom, njemu je bilo neugodno stavljati veš na balkon. Mislim, ja sam mu rekao, čovjek, mislim, kao ne znam, imam ti rješenje, sigurno imaš odjeću baki, no još neki buci se stvarno u baku i tako stavi veš na balkon i operi prozore, mislim, niko neće skužiti, svi će misliti da je to tvoja baka. Iako sam ga ja optužio, mislim, za šovinizam, da mi ruku, mislim, stvarno blesav razlog. I rekao sam mu, ako ti ništa ne napraviš sa tim scenarijem, ja ću napraviti strip. On nije napravio ništa, ja sam napravio strip. Tako da to je bio glavni motiv. Mislim, ja sam se to zapisao na neke papiriće i to je stalo negdje. I onda kad je došla tema svemirske opere, onda sam odlučio, ok, to će biti početak te svemirske opere sa tim nesporazumom. On će biti otec. S time da se ja na kraju promijenio kad se zove taj se lik zvao Mario, kao omaž to Mario Bavi, koji je živio taj danski SF. Pa kad sam trebao raditi taj dugački strip, onda bi se nije dao raditi strip. Nije mi se dao napraviti 100 tabli o nekom ko se zove Mario, onda sam promijenio da se lik zove Drex. To me motiviralo da radim. I sad sam nedavno zapravo jedan novi... U jednom trenutku stripa dolazi zapravo do obrata, odnosno do metamorfoze iz opatica Marija u Drexa. Da, ja sam ovdje na kraju uvrstio, ja sam prije nekih 15 godina isto radio neki stripove. Zapravo šta je bilo? Bio sam pozvan u vojsku, ja sam eskivirao to i javio sam se na... Kao suprotna strana. Ne, to nego, priziv savjesti, pa sam bio, kako se to zvalo, to je bilo, to se ne mogu sjetiti sad. Prigovor savjesti, da, onda sam bio u stvari u nekoj školi sam radio kao... Civilna služba. Točno, da. I tamo se pojavila, uglavnom na zub mi je stala, kako se kaže, ne na zub. Na žulj mi je stala, da. Jedna učiteljica koja se zvala Bora Basera, sam je iz Osvite napravio strip o nekom Drexleru koji se svećuje toj Bori Baseri, da bi se svidio taj lik, pa sam napravio još jedan strip o Drexleru. I onda kad sam radio ovaj album, sam shvatio, pa možda bih mogao više stranica staviti u album, pa nek se ovaj Drexler, pa nek to sve uđe u taj album, to će biti kao neki sasvim dobar razlog. Jedna od specifičnosti tvog umjetničkog stvaralaštva na području stripa je zapravo, kao što ste sad mogli primijetiti, da ti zapravo od onih započetih i možda nedovršenih stvari zapravo nikad ne odustaješ. Jer onda one bivaju iskorištene čak sa desetljećima od... Da, imam dosta stripova koje sam započeo prije 15-20 godina i ne znam, stao sam iz ne znam kog razloga i onda na kraju posegnem za tim stripovima i dovršim. Ali to je, mislim, djelomično i ljenost. Imam neke koncepte koje sam prepoznao da je zapravo šteta da ih nisam završio, tako da između ostalog donekle se tu možda to provuklo. Tako tu ima svačega, tu ima i tog Pere Krestića kojeg sam spomenuo da se isčuđavao nad Takovićem. Da, nismo još ni zagledali površinu kompleksnosti. Dakle, možemo li o crtačkim tehnikama? Ovo sad vidimo tablu iz prologa, znači ovo se dešava prije nego što će opatica Marija, koji će postati Drexler, oteti ti Ovo je Pero Krestić u sredini, tu se sad, mislim, pošto je sleđen, ne vidimo se, faca. Ali da, ovo sam, i čak je farban drugačije. Zapravo, cijeli koncept tog albuma je bio da izgleda kao strip časopis. Ja zapravo volim strip časopise više nego
autorske albume koji znaju biti ujednačeni, mislim zato i jesu te mekane korice da to bude nekako toplo pozivajuće za čitatelja, da ima nekakav prizvuk pulp književnosti, da bude nekako baš... A i to nam je omogućilo jeftiniju cijenu pri tisku. Da, pa evo, to je ispolo... Marko Deško je rekao da ne kuži, da nisam normalan, zašto mislim može za tvrde korice, ja sam baš htio meke korice i htio sam klapne. I to me isto inspirirao taj izdaš kuća koja je izdala i Ilića i Kordea. Znaš ono neki albumi koji su bili u različitim bojama, to je iz Slavonije, to je bilo baš neko... Privlačica. Privlačica. Da. To mi se svidjelo kod Klinca, oni su imali. Znaš da su imali isto Oni tako... su Bizovac, to je znači. Kvadračno. Oni su isto imali tu biografiju, Ano i ne... Da, Đarić se zvao, večeras čuva unuka i rekao da te pozdravim i da ne može doći. Uglavnom, htio sam napraviti... Igrao sam se sa različitim stilovima, različitim pristupima koloriranja, tako da recimo ovaj prvi strip ima restaurirani kolor da je djeluje kao nekako retro izdanje, a pošto je kao prequel, prva epizoda ili kao nekakav prolog, pa onda je drugačije farban. Jednostavno, mislim koliko god sam primijetio da neki ljudi kažu da je konzistentan stil, ja ga baš i ne vidim jer mijenjao sam načine i izrade. Ima dosta tih poglavlja gdje se može vidjeti konzistencija, ne skačeš jedna stranica, ako se radi o poglavlju, pa to jeste, to sam držao, najkonsistentniji taj središnji strip koji je u stvari produžena verzija stripa koji je izašao u broj 4, ovo isto nešto sasvim drugačije kolorirano. S tim sam ja i radio na različite načine, recimo ovaj strip može kasnije da pokažeš... Da, nisam baš redoslijedom dobrim Da, recimo ovo je crtano sve u kompu, ovo desno, ove lijeve dvije table su crtane na papiru, u olovci, pa su onda tuširane u kompjuteru, dok recimo ovaj pozadinska ilustracija sve ražene na kompjuteru. I ove neke kasnije table koje su tu iza su ovdje možemo se zadržati malo u ovom kontekstu, pošto nam nije nastavni plakat. Naime, ovdje vidimo vidimo Marka Brecelja, koji je dakako prog rock glazbenik i konceptualni umjetnik, pokojni iz Slovenije, koji je u Osijeku čak gostovao, čini mi se, u 3 navrata kad smo ga imali priliku upoznati i piti njegovo vino i dobiti i ulje i... On je tako svašta uvijek sa sobom. I supruga njegova, no, zanimljiva stvar je tada bila prikazana njegov koncept tog vatentata. Vatentat je zapravo dijelom njegove ideologije tog mekog terorizma. On je sa puhalicom tijekom jedne tribine u Kopru, tadašnjeg, čini se, Dmitrij Rupela, koji je bio, mislim, ministar vanjskih poslova. Uglavnom s tom puhalicom ga je spičko direktno u Čelebaru pred cijelim međunarodnim korom. Znači, tamo su bili veleposlanici, gosti, kojima su oni htjeli prikazati velejednost slovenske kulture i neko se zezna i pozvao da Marka Brecelja koji je onda tu svoju specifičnu varijantu mekog terorizma demonstrirao pred iznenađenim pukom. A ti si zapravo taj vatentat iskoristio u ovoj dramatičnoj sceni koju sad vidimo koloriranu u usporedbi sa odnosno i tu paleta boja igra poprilično veliku. Da, mislim, boje su dosta jednostavne, to je nekoliko zapravo tonova iste boje, ovdje su zapravo dvije boje, pa možda 2-3 tona iste boje. Ali da, uvijek išao sam sa toplim bojama kad sam neku, ne znam, intenzitet, nekoj drame htio potencirati, mislim što je zapravo nije neka velika filozofija. To mi je bila ona glavna nit vodilja, a i htio sam, nisam htio nekakav predetaljan kolor, a isto sam bio ograničen vremenom, ali neko je to sve sjelo, neko se čini da je bolje, jednostavnije to ofarbati, dok su recimo kasnije table su nešto kompleksne, ofarbane i drugačije, čak nisu ni istuširane neke, ali da, ne mi je bilo zanimljiva protuteža tim Slovencima koji jesu na nekoj razini, mislim, što sam rekao, nije to ništa protiv Slovenaca, ali igrom slučaja sam ih prikazao kao neke, ne znam, prijemčive da budu sjednuti od tih demona. Ali zašto sam uopće to sve napravio? To je bilo kad sam ideja izašla iz mog gostovanja na jednom slovenskom festivalu animiranog filma u Mariboru, gdje sam sa nekim kolegama pričao o uvredljivim frazama koje, ne znam,
nacije iz bivše države koriste jedni prema drugima, pa je onda bilo Slovenci za kao čefur, valjda sve istočnije od Slovenije unutar bivše Jugoslavije. Ja se iskreno uopće nisam mogu sjetiti kako Hrvati vrednuju Slovenci, o čem ja sam sjetiti, iako nije to pretjerano mračno, kao Janez i to je nešto benignije. Da, dosta je benigno. I onda sam rekao, ok, ja ću napravit ću strip. Ali reflektira i njihovu kao tu moć naspram, jel da? Pa ne znam u stvari na koji način. Kako ih mi zapravo doživljamo, kolika je naša, kao Janez. Da, je. Ali uglavnom, željeli smo se sa tim uvredama, sam rekao, ok, ja ću napravit strip. Između ostalog o Slovencima koji zovu Hrvata čefuri, i onda sam to isto ubacio u taj SF strip i onda mi je u stvari, mislim, čak pragmatičan je razlog da što sam predsjedao uvrstio zato što trebalo mi je, pošto je to donekle i parodija Ratova zvijezde, trebalo mi je neki Obi-Wan. Pa onda predsjed se pojavio kao takva osoba i dobra protuteža da ja stvarno nemam ništa protiv Slovenaca, on je ovdje pozitivan lik, trebao sam nekako sve izgledati. I loših Slovenaca. Pa dobro, ali htio sam jednog jako dobrog Slovenca staviti, tako da sam ga ubacio, ja tu citiram i pjesme Buležera, svašta sam nešto ubacio i čak u samom albumu se i može pogledati taj performance Vatentata, pošto je album je opremljen sa QR kodovima pa se sa mobitelom može poskenirati i vidjeti točno na šta sam se referirao u nekim trenucima, ali kasnije na trenutak ste mogli vidjeti Yoko Ono koja vrišti, fakat možete poskenirati sa mobitelom i čuti kako ona vrišti. Na to ćemo se vratiti, ja nisam do tebe. Nisu mi se fotkali. Dobro da složile, a nisam imao vremena spravljati. No, vidimo... Štafeta mladosti je lightsaber, tako da to isto parodija. I on zapravo puca i štafeta mladosti, to je... Među ostalih, toj tamo po strani mjeseca sa tim Slovencima koji... Zli Slovenci koji dodlaju doda, nalazi se i jedna zanimljiva povijesna ličnost. Da, njega je Marko Preksed, zapravo ne znam ga, Blues News, ja sam ga nazvao Blues News, ali zapravo da, to je Tito. On se pojavio u nekom raspadajućem obliku jer su ga Slovenci, pošto je blizu slovenske granice, nekako su ga grešili. Pa ga je stvari gore. Zapravo ideja je bila da će ga, pošto ti Slovenci koji jesu opsjednuti u stripu, oni žive jako dugo, kao uspijevaju održati se jako dugo na životu, pa onda Jugoslavija, kad je Tito umro, ga je poslala gore na mjesec. Njegov klon. Ne, klon je ostao. Klon je ostao i umro. Zato što klonovi, mislim, princip je kao da klonovi jako kratko žive na planeti Zemlje, ali mjesec dana izdrže. Radi od lubenice. Da, a lubenica je bila i idejni uzorak za unutrašnje korice. Mislim, to je donekle pak parafraza jednog drugog filma, Invazija Polokradica, Don Siegela. U stvari rade klonove na osnovu nekakvih biljaka iz svemira, ja sam izabrao lubenicu. Da bi naplatio nekome da dok on čitati mu još objašnjavaš sve finese, mislim da to je jedini način. Pa nije, kako ispravno čovjek. Pa evo, izašla je recenzija u Telegramu koju je napisao Šagad i Vlada Šagad, ali sve skužio, ali nisam ništa objašnjavao. Čak je tražio broj telefona da mi skužio, nekada nisam trebao ništa. Njega je zanimalo, imam tu neke prijevare, neke netočne informacije, on je googlao. Bar je tako napisao satima, tražit će neke informacije koje sam ja u potpunosti izmislio, sam jako uvjerljivo to onako plasirao, tipa nešto u vezi atentata Johna Kennedya, to je potpuno izmišljeno i on je išao googlao. Da, treba biti jako oprezan sad. Valja mi zapravo napomenuti da se na Tileta nisu mogli spojiti tako uspješno ti demoni, zato što osnovni razlog za uspješno spajanje demona i Slovenaca jest u razvoju dijela mozga koji se zove Brocius i koji uslov tog jodlanja zapravo je postao prijemčiv za uspješno spajanje između. Tako da Tileta nalazimo u nekom poluraspadajućem stanju, ipak je on bio blizu odrastavši u Zagorju, jel da blizu Sloveniji i toga je... Mama mu je Slovenija. Evo, to nisam ne znao. Naravno, tu se nalazi i čuvena scena kuhanja svinjske glave i još sijaset sličnih tropova, a ujedno se i objašnjava kako su zapravo, nećemo sve otkriti, kako su zapravo jugoslavenski program dospio
Ali tu postoji autentičan dokument kojeg nisam izmislio, to je morate Da, vjerovati, to je- možete ga naći online. To je posjeta američkih astronauta Sloveniji, to je čitav program kako su oni Slovenci primili astronauta, to je autentičan dokument. I potpisuje ga, Da, znači, da se prisjetimo čovjeka kad je već se potrudio, te u nije ni Gustav sanjao, Kranjc. Gustav Kranjc nije ni sanjao da će jednog dana završiti u stripu. Da, ovo sam crtao sve u kompu, iako izgleda kao da je olovka i neki akvarel, apsolutno sve crtano na kompjuteru. S druge strane, s prave strane mjeseca se dakle nalaze Amerikanci i sad ovo nisu naravno Kapetan Amerika, Batman, Wolverine, Superman, Spider-Man i ostala ekipa, to naravno nisu oni. Ovo se zapravo odigrava za vrijeme Halloweena i oni su svi samo kostimirani, tako da nas Marvel glavne neće priuštiti. Da, mislim, ja sam htio Odnosno Disney. Da, Disney, da. Oni bi mogu. Disney, Warner Brothers. Tu su dakle daljnje rastuće priča, ali možemo... Koliko ti treba otprilike za ovako jednu tablu obsežnu? Ovo sam radio baš istovremeno sam radio 2 table da ubrzam proces. Mislim, u principu 2 dana, 3, tako nešto, zavisi, mislim, to je jako subjektivno, mislim teško, zavisi koliko mi legne sam crtež i koliko si zakompliciran život sa kolorijom poslije. Jer recimo ovo je kolorirano tako da sam poskenirao jedan papir koji je prefarban onako u par poteza s akvarelom, stavio sam ga ispod crteža koji je već bio definiran, evo jedno sam označavao određene plohe i mijenjao u Photoshopu boje i intenzitet kontrasta. Zapravo to dosta brzo ide, ali opet je pimplova, ako imam puno detalja, onda puno tih raznih dijelova moram izvući, ali sve je rađeno potpuno digitalno. To je analogno, samo privid analogno. Da, ovo Tito je na kraju kao evoluirao neko transhumano biće u ovoj kanti spojen na zvučnik od starog gramofona. I mislim, ovaj cijeli album je zapravo prvi dio, u drugom dijelu će se on pojavljivati kao, on je tu kao R2 Tito. R2 Da. Tito. Tito koji nastavlja svoju... I ovdje je isto QR kod, ovaj fakat govor Tita, kad se poskenira, možete se poslušati to, Tito govori o svemirskom programu i čak je prijevod na engleski, tako da je ono dvojezično. Ovo je sve engleski, kao i napravio se sve i u engleskoj verziji. A možemo se na trenutak zadržati što je časopis ono? Da, to je na kraju samo, mislim, pošto se Pero Kvesić pojavljuje kao neki antagonist u samoj toj space operi, ja sam između ostalog napravio jedan strip o samom Peri Kvesiću kao nekakva posveta njemu, koji isto u stvari vrvi od netočnosti. U tom stripu Pero otkriva da je prije poleta u stvari pokrenuo neki jedan strip časopis koji se zvao Ono i jedan pokazuje u svoje škrinje. Mislim, ja sam bio kod njega doma, on je meni iz škrinje vadio te sve brojeve poleta koje je imao. Ja sam slučajno strgao poklopac te škrinje. Ne znam. Sjeo sam u Da, ali uglavnom napravio sam strip gdje on iz te škrinje vadi taj časopis koji je napravio neposredno po povratku iz SAD-a. I zapravo je tako koncipiran album, mislim sad ću vam odati. Mislim, kad krenete čitati taj strip, kao on zapravo objašnjava zašto se zove Ono, zato što je u to vrijeme ljudi kad su kupovali stripove na kiosku, bilo im je neugodno reći da kupuju taj strip, pa su govorili kao, pa imate Ono, ne Ono, ključite. Kao ljudi su ovi znali o čemu je reći, dali su taj strip časopis. Ali kako ga čitate, nije jasno zašto se zapravo zove Ono, i čini se, pošto strip počne kao nekakva posveta Lovecraftu, neko čudovište se pojavlja, pa se čini da je to ono nekako bazično, kao neki film It, ono, nekako čudo iz svemira, neka nakaza, ali na kraju se ispostavlja... Zapravo te čudovišta u japanskoj mitologiji se nazivaju oni. Evo, znači dosta je blisko i mislite kao, okej, znači tu se radi o tom čudovištu i onda radnja, zapravo koncipirano je tako da svaka naslovnica je jedan kadar stripa, tako da zapravo kao sve te naslovnice u nizu čine jedan strip kad ih poredate jednu pokraj drugoga, jel? I mi pratimo tog jednog protagonista koji naiđe na neko čudovište, u jednom stanu počinje bježati, izlazi van na ulicu i vidi da ljudi stoje na ulici i gledaju, svi u nebo djeluju kao da su opsjednuti. I on na kraju uđe u tu zgradu koju svi gledaju i kad se popne gore skuži zapravo da to Beatlesi gore održavaju koncert zadnji, ne? I onda
vidimo tu Yoko Ono, na kraju se postavi da je ona možda zapravo Yoko Ono, jer to čudovište dođe do tog krova, jeli, napadne Beatlese, i onda je Yoko Ono valjda jedini put u kontekstu nekakvom, ne znam, širem, ne postoji nikakav, mislim, diskurs gdje je Yoko Ono prikazana kao pozitivka, ja sam je tu prikazala kao pozitivka koja spasi Beatlese svojim urlanjem grozom. I na kraju završi strip s tim da Pero Kristić pokazuje i naslovnicu Time-a gdje piše kako je Yoko Ono spasila Beatlese, da je to kupio negdje na Gubljaku. I nama garantira da je to sve istina, da se to sve stvarno desilo. A još jedan zanimljiv detalj tog fiktivnog časopisa, ono je taj da zapravo niz domaćih autora potpisuje zapravo, znači oni... Da, to su super za mene napisali. Čak i tvoj, ima intervju s da, sa mnom je intervju, ja. To sam danas kužio, kad sam išao sam prelistao, još jednom kao i našao sam sve. Da, ja sam ali baš su dobre kombinacije. Primjer, neki autori pa nisu skloni, jedni drugi... Da, neki ako svađam, ja sam ih namjerno stavio zajedno. Jedan iznad, neki ispod, pa sad neki ne znaju da se uopće... Rekao sam u Vinku Bariću da je na naslovnici sa Yoko Ono, ne, a on nešto prezir Yoko Ono, pa kao, evo te se znao. Konačno pomirenje, da, mislim, na kraju Pero Kristić čak priznaje da su povučeni svi primjerci, jer naime šta? Te godine, kad su oni već bili na nekom 16. broju, izašao je zakon ONO i DSZ. I onda su smatrali da je ovo ismijavanje tog zakona federalno i morali su povući sve brojeve, tako da ne postoji ni jedan primjer koja je konstrukcija sa suvremenim autom. Tako da je to nekakva ono laž koja je još jedna laž. Ne znam, sve puno laž. Da, i ova kuća na Kraljevcu, to nedavno je, mislim, izašao. Da, to je postupno, stvari, producent. A zapravo, vlasnik te kuće je bio Praljak. Praljak je izgradio tu kuću. Ja sam čak za Pero Kristića radio ilustracije Praljaka koji gradi kuću. Napravio sam par šalih ilustracija, na kraju to nije ušlo u filmu. Praljak je sagradio kuću, mislim da je Babić poslije bio u toj kući, isto književnik, da je Pero Kristić može treći i četvrti. Tamo žive, tamo su navodno bili neki super tulom za vrijeme, ne znam, Novog vala. A ja sam ono napravio da to nije, da to kreće, da je zapravo u Novoj Vesi. Spod sam prikazao sam Novu Vesi, da je ovo prijeve, da bandu dovede na krivi kraj. Ali naravno to nije sve. Pretpostavljam da niste čuli za Ole Paus Ibsena. Mislim, za Henrika Ibsena vjerovatno jeste. Da, to je brat Henrika Ibsena i to je istina, ja ga nisam izmislio, to je stvarno njegova fotografija. Ja sam morao isto provjeriti nakon svih ovih kalkulacija, svega mi zaista nisam bio siguran i mi dakle u ovom izdanju donosimo i među knjižnicu, što će uskoro postati trendom u modernom izdavaštvu, pošto je Irena Jukić-Pranjić pitala koliko bi nam jako poskupilo cijelu tiska ako bi bila i među knjižnicu. To je Ender Krivac, autor, pisac iz Rijeke, isto imao knjigu, album sa nekim malim knjižicama unutra, ali meni je zapravo to bilo davno sam maštao tako nekom dodatku, jer kad smo radili fanzin Varete radikale 90-ih, onda smo imali nekakvu knjižicu, baš Damira Štajnfla, kolege, ali nismo je mogli uvezati, to je bila neka knjižica koja je bila u metu, ta nekako koja je ispala poslije. Ali to je sve donakle inspirirano sa Aletom Špigelmanom, koje u časopisu Raw se isto tako igra s formatima, ja sam htio isto tako nešto imati, tako da na neki način je čak i forma diktirala to prije nego sadržaj, kao prvotna ideja barem. Ali da, ovo je priča o tome kako je biblioteka Vjeverica početkom 90-ih u nekakvom rasulu prije nego što su bankrotirali, greškom otkupila knjigu od brata Henrika Ibsena. Znači greškom su otkupili knjigu, objavili je, jedno su, kad su shvatili šta je po upisu je, ali ja imam jedan primjerak sačuvan i onda sam objavio skraćenu verziju za čitatelje stripova, da se ne maltretiraju sa predivnim tekstom. I čak postoji audiodrama, ako vam se ne da čitati, možete poskenirati QR kod i poslušati cijelu audiodramu od nekih 40 minuta. Ali ta knjižica isto nije bez razloga ovdje, zato što Drexler, zapravo klon Drexlera koji ostaje u Opatiji, koji ima još samo mjesec dana života, on je pod stresom. Nastao u Benicu. Da. On čita tu knjigu da bi se smirio. U stripu se pojavila stvarno ta knjiga, on sam odlučio pa neki čitatelj isto vidio tu knjigu da nekim mogu je pročitati. Tako da je to sve zapravo povezano. Matija, odlično gospodari suvereno, da, meta strip jezikom, meta Matija, jel da?
imate li vi za našu večerašnju metu kakvih pitanja? Dakle, on je sad klon. Da, samo mi je Pa da nema pitanja. Što ti još za nadopuniti da sam ja uspio? Pa ne znam više šta bi rekao. Pričao sam o tim raznim stilovima, ovdje smo vidjeli nekakve te razne variacije stripa. Mislim, ovaj strip je izašao isto u skraćenom obliku u Okokomu, ali s desne na lijevo, ovo je sad desno. I nije bilo prekvestića. Ja sam kad sam radio taj strip, zapravo to je bilo izašao kao unutar horror mangi, jer ima te elemente tog čudovišta povezano s time. Ali sam tamo izostavio dio sa Perom Kvestićem koji je onda izašao u albumu. I u stvari Peru Kvestića sam radio isto kao negativca, mislim. U Modroj lasti 2 godine sam imao strip dječji Ozarske pustolovine, Lucije i Žig, malo dugačak naslov se treba sjetiti. I tamo se pojavio neki od antagonista iz samog ovog albuma, iako ono strip za djecu, ovo je strip za odrasle. Ali donekle su povezani ti stripovi i tamo se isto Pero Kvestić pojavio. Ja sam zapravo imao Peru kao negativca i zapravo taman kad sam ga trebao nacrtati ozbiljnije, najavio sam ga godinu prije u jednu ilustraciju, ali djelovo je malo kao Pero Kvestić. I onda me zatekla vijest da je Pero umro. I onda sam nekako odlučio jednostavno nacrtati Peru. To Pero glumi, Peru K samo zove u stripu. I onda na kraju se premetnuo isto kao neki antagonist i u ovom monometražnom stripu. Tako da to neki omaž Peri koji je u stvari jako bitan općenito za hrvatsku kulturu, a i za strip on je bio glavni urednik Poleta, bitan je za Novo Kvadratovce i volio je stripove i čak i sam crtao, onako više izvezane stripove, povremeno. I s njim sam surađivao i to je bio neki omaž. Zaključno, možemo navesti i nevjerojatno povoljnu cijenu za koju su nam već i prigovarali u Zagrebu. Ali dobro, što je cijena ovog strip albuma je 15 eura, a mi pored toga smo ponijeli još nekih izdanja koje možda nemate, možda imate, ali tu je horror manga Zim broj 6. Ako želite prečitati što su drugi autori radili na temu svemirske opere, tu je Zim broj 4, a ja sam ponio nešto prefiksa za slučaj da je neko propustio neki od prethodnih promocija. Nećemo previše duljiti o prefiksima, znate šta donosimo, svježi izbor svježih stripova, svježih autora. I time bi konkluzirali ovu noć knjige. Hvala što ste došli.